Muteteri wa kioto kia mwingi niwe Salesio Thuranira na ateterete mwandiki munene kiri rwangi rwa ndikaniniru County Public Service Board kumana na baruga iria andiki akiurwa kwevera ni untu atina kira kionthe gikwendeka gitine kiu kuringana Salesio Virginia Kagweria ura uragwatirite gitigi kiari na kithomo kira gikwendeka na nakubwira gitine kiu akiwa kinya gavana Kawira atina mainya ja kwithirwa akimurita gitine kiu mutuikare na report nje. Muteteri wa kioto kia mwingi Thuranira Salesio na ciumiritie kwariria baruga ira yandiki ntariki 8 mweri jwa 3 mwanka juju yandikiri Madam Virginia Kawira uria ni mwandiki wa bondi ya County Public Service kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiuga atathingatire mitaratara yonthe ya gutuma kanya kau kangugi kiri baruga iji yandiki ni gavana Mwangaza eriuga kuringana na watho bo wandikani bwa thirikari cia matura gicunji kia 58 ariuga kiriuga Madam Virginia ati kung'ana kwithira ari ngugine kanyene kau agwatirite narua aria baruga ingi kuonania mukarigiti wa bondi u Julius Kainga ira yandiki ntariki 12 mweri jwa 3 mwanka juju aria Kainga acokeretie gavana Mwangaza kiri baruga ira yandikirite Madam Virginia Kainga kejaga gavana Mwangaza mataro ati watho butitikiritie amubuta Madam Virginia ngugi ni untu kuri na mutaratara wajo batere kuthingatirwa. Chairman wa board ya Public Service Board andikira governor advisory letter ya kumwonia ati omba kubuta kana kwebaberia Virginia just na baruga ni untu kwina mutaratara jo mweberia na akimwonagia ari legally in office. Na Salesio na ugite gavana Mwangaza ati na nyaburu ya kwingata Madam Virginia ngugine gitumi ni kwitha na thingatirire mutaratara junte jo kwewa ngugije na kou akimuria gavana Mwangaza kiria bati kuthithia ni kwandikira mbunge ya Meru iromba ria kuthuja uriti ngugi bwawe kana kuthuja mutaratara jo kwandikwa ngugi u akiuga mbunge ya Meru ni yairi na watho ba kumutigithia ngugi. Weja gavana atina powers cia kurita muntu obicine uria ukurukirite mutaratara junthe inyejo kwa vetted ni county assembly ou na baruga ari kwina mutaratara abati kwandika akirombaga akiugaga assembly thuje uriti ngugi bwa Virginia butebui kende beberua obicine take baruga iji ya gavana Kawira Mwangaza oteno akuga Virginia ateritete ngugi bwega oteno akuga Virginia na itete ngugi buthuku akuga ake Virginia mbere ya appointed atathithia baruga ira itagwa leave of absence ni onto aumireke department yemwe etako act ari CEO ke County Public Service Board gwatuika gavana utikwenda Virginia ni untu bwa kwithirwa ati kuthingata orders na directions irio kwejana komugwanano county assembly ni ekurukirie gukurukira jailak yauga ariti ngugi ndene obisi ya deputy governor ndereba na PA bachokue Virginia atikaniria na recommendation cia county assembly ende ugo atikwenda bachokua gwatuika kikio mumenera uga eberu obisi thingata sheria na mutaratara tia kubuta Virginia na baruga kingi kia gutegera Salesio ariuga Virginia ari na kathari konde gakwithira ari ngugine kanyene kau county assembly kiveti Virginia nionere makinya jau jonthe kana qualifications cionthe cietagwo na mitaga report ndeto cia Wero Juma ria kwarietwo ni Mutungi Kare.